sana the nation sanka of Alumba obateneka ewo dwumadie we so na producers ya wadawroma wadi bia to apaso na ye ba bekusa ni adandan no na sabia kusabia nyado yasuamu ade no ekwatabisa Isaac you yenyina kwata so ntwamani na so hwa na ye begina kokko sachi yabo Fletcher omunyina production room ho omakeka omadwuna bom enne asem ewofia ha ye beturu sre na ya tu na basa na yasuamu enso ade na wokọ Sompa TV ozo a abrantia ye friend Tony na dawroma ene ochinchim camera no na wode etoto ye sure enoti se wo ba MC ha so a Azuka oye Ghana ni nefa Nigeria ni na America sam ye no dead ye sa Azuka no enya sam ketwa kra osika ebo adwuma sa na King Solomon abrantia no pe buraduane no banku die King Solomon ofani agro kra na kufuru bofu pa bema asuketua mi yipabre na sai aboji fosuo ni tin fosuo mini funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa mi ansan ne akosa me na meti atwam na so passe peripa ko bonse asase so cancer plus campaign wokiti kriki yase na ntwie onwu ya yengro ne paboa da bia da omna samo bibia bokọ de Ofo bibia boko okiti kriki. Na twengu ya. Si afia kokoso abanantwie. Na twengu ya ngro ne mpaboa. Anja kafi nkan kokoso ne huna mane o. Se no se ye ba besena ko akiri afo no banti no. Ya twe. Ya na de wo mu ni se ye besere. Ghana sade o ya kan kan. Na ntwe no maje kwan afa ye. Amne nam krum. Enapa. Abekan wona ye de ya. No mabu esa 21st century no man ke asesemu dada. No mo ni gugu mu. Ezo sama be fie na se wo ma no ayi kake ya sama. Na oni ba wi o mo fa didie pa. Enya yi kake ti o. Ana wa ye ke wo. About to be do no mu didi roundabout so. Ana se mo ko about o ma je wafa. Wa rio center o. Ye ti kromu ana asem wo be kai asem. Na ndwe ekoku se o pimpim teacher ni no. Ye ya na ye to wo fa ho. Ghana de is moja hwegu ansa na ya pepa de kro no. Ghana. Ya me de meko. Meko makacho se mampoko ni empe gate nto ano na yenko chichire kro. Yes ya de China from development. Yeah, aban electricity yempe. Ye ne beto. Ye be radio ne de ye ne beko. Ye de policy we no sure ai. Na ye hu de pese ye. Ya se bia boko. Kama. Ye di brenya we ye ese mantu we nkontem. January de nkontem o. Ye ntimi mpia no. Eko na ba chire be. Eko animu ka. Uza Azuka ye din. So de nyina ya America sem. Ye din ti we ne eventu ye ho fo se bronya dura. Ya na de we botom ye nsusu nya ye sem na ye di bronya wi. Ntimi ka se hu je bi o. Oh ya. Ko ba bi abedura ho ne ho aye sem o. Mum kakasa kan wano de ajai bo so da was ntimi na me ye se ye esa tu botom a na sika no we be ga so obi awia na awia David ko ahwe ade one na wo ho de kro no beto no so unso mahwehwa na be na wan so obi na awia kwa na mi hu ade bi wo he na adi ma adwene mu demu a enipa nye o hwe na obehu enipa nye wo tan red na bo je nipa bi wo so a utimi gini di kakra kwaku womu ani afura womu sresra de unso womu poma na ya na omani mfura womu poma womu de womu na mu sresre ska ya na womu de omani mfura dabi unso womu jiska na womu de amade na ani afura no de guni botom kwaku gidie we ti ya na kroje se womu ko hefa de na ani mfura na de mfura no sika no enkonta no ye ni ma de na ani afura no oh say instant oje ya no de we mo ne mo yo mo pon wan ye huta kwa mba na mo nam na kom de no e kom de om no mu yi bia to aduane a o but ya one nyina na kom ho se enko kan paper no se bia obi ma obi bu aba ne bi kura na eye tensi ni mienu dan ya obechem so no so ono so family na so mo pon be enkonta no mo aba ya na me no mo ya adwen na nipa na gya ne time ho so ata se hu mo bo de wonam wo badwu nso se be wo be ko authority wo be bibia na one de wonam to ofa sika ni nyina ma na ewia obeti bia ma me dabi kwa kuntu wo fo aso sa se ya o muntimi o muntimi so mbotom ya
na me no te me na me ko iska ma de ono oye obi wo wa seven prejudice o family obi wo ba da bi kwa mo se wo yes ade na je se wo ma wo sha o ma dwenbone da bi nya dwenbone na ne ye kan so be wia na obewia no se no mo kwotena ba bi no mo check sika ya na mo no mo ma ne fa no mo intelligent o hwe sika no wo ma ne 2 million wo se we 2 million sa o mo intelligent wo ya no aso nsa he wo wia o mo intelligent but o se ye wo kwan bi akro no bu wo ya na wo ye ne kwan so akwa ya wa na ye akro no ase bi wa se amro baba oso wo ji usika we no ku a ejimi se wo fo aso se se e batante bi no onfa ba ko no mani fani ba o me fo aso se ne mo me se ko ba ne sa na se wo hwe na se bi ate se de wo kan se wo didi a kom de na obeye dan ene yo bra yo kon kama bia ho kom de na ko wa mama di ho ya ne anya wo di me ho ya ne fa makokura ka ho de maka no na maka no ya wo du me bi ho na enti na de bi yetufu se woni akura ya adwuma didi no ni bi enti se obewi awo no bi adwunim na ho that's all didi no ni bi kwaku menya mfiri ho ti se wo fo aso se ye tajayi na ye de be ma na no no ahwe na se bi a na kwan mu no me na me de wonam wo koba eno ma nkwa na kom de we ani frafo no bu wa woni dia woni dia o ai ti se koba sa na ye pepe no bi atene ho ase na mo sere ko aye ya wo de fa tensi no so man tensi this ne aye pepe na mo koye kontan so anu asama bia na mo me na se de enkunta no wo anya de a enkunta no wo a wo de ne na ma wani ye no anya de ono be ma o kese na wo ni friend na fa keto ada but it is wo take na driver de wonam driver ne de wo konam anka ye benya sanka ye hwemu ye panka driver de wo konkan na munya kodu se yanka wo sisi na kwa driver nyame nhira waya wo de men kwan de aba akwa bi ne otwa etwere wono so ba no drive ya uti asem wo yi o otwa ba no drive won ma de nyame beye one chance here ni mama etwa na amada do se time o cha kam de amanfo konkran okodru ya pa o si fo ma pa ni twa na bae enti obi a wodo wonnam no all the time no esese sa nipa no wo ma ni yo okay ya na se be o damo na san kenkran ni bi na sam na bi da ho no se fa ha onku etitansi this no fa na ye dai eti so be fa na se won so be fa bia na mu nyina mba nante asundue mu a se fa enya safo mi ni twa ba ewuntamo boko na matem ho ase yaw ani frade obi de wonam a hwe wonim se obi hyedam onya saade ni bia nko beye but one na ode ni pie eti wo mo de wo mu pie na wiya so ode anyi obekoto obi okura bebi o sika no se toilet kana che se public toilet ebi okura bebi a toilet no mu twen wode wo be kwa omo so omo koko ani frade no omo koko oh enti yaw enya me nkasa me support na emom edumre bi ne se ekom de wa ne so obi che sika na ye bi a 200 ne se 100 ya se wuyi 100 ko to dwan wan kan che na nya kro no okay anya kro no ye nya na ekọ anim ne se wo wayi ne se wo ntia ase na ne kokko ntokwa wo kira be ka dem wo be ka dem ya we ya ma men ka se wo ko ahokire mu ahu se wo ko ahokire mu ne obi sori bia no pa bia ba ho se wo bubugu dem ana wani afira ne wo bi nya daji firi ni fie ana wo fa ase bi so wo yo ba wo ye be ma be pepa ho e de aduane ma wa ya sa nipa no unya me pa no no okay unya me pa no na se hwai bi obi adadem hwa ye hwa na ye hwe ne ye ntinim wadadem ma sab ye pagya no ne fa se nyina moa wa pro wadem wo wanyi obi amana moa no etu ka se ni frafo yo mo na mo kwa ye se o musika ne ade obi a na ye so ho nipa odi na chimie ko se sika sa okay eti eno de se nipa na kom de na se sika no oyi sika de bi no wan kan che oni frɛ no koto dwan enya kro no okay ye kwa anim topic we be share that ye kwa anim ni je ho pa because enemy ya onim say ye kan ye ne mema ye to etui ya I will kan ha na obi ntia so de topic ne ye yo ya ma men ka asem kire be ko fie o be o ya hwe be ma be ma na no me ka se mu hye obi wo na yira ya krante nkwan wo fie abunabunu pa wo di nyina na ye twa na dapanye de hie ne because atam no ebi a no man koye wo be ma no iti be ma ni di nyina na ye twa na da wo di sum ene edi se du sa atam no na okonya akola bi wa bonten na otwi makoni anwam na wo di na se ye bone babe na ye krokro na obekọ ho be ja krante nkwan no
asumdie yo ana nam asotro da ho de ya me so be se dia asotro da fa ko bi asumdie ateti ya kumnipa bebre na nim ne enim me no ka se obi hyedem ma enra me station ayi bi papa ne yire ne magna soletia no ama oba no se bebi onante fa no na oba be ma na ohuru nanim edan no omo ayo mo dan omo yenu nya na asie edu pan we enye yo pan na oba ne ma soletia papa no wa bona manani nyina apai ne ba pani so ko gina no so se wo ya mabu papa no ono ne ba o we ya semo it is no ma we atete kum nipa ya program so won se ma papa bi si dan won kan o so bidie na odi si ye bidie o to bidie so be ka ya bidie na odi si dan no wo ba na ne yire na ofio ne ma pam no apam na ma wa ye kwa ne ba ne sa so obo se na wo be ma no obusuafo so no wunya esika na odonti wo de wadwen akonti sata no beba no wo kwa busuafi a wo faase bi age wo dan yo o tumu abedam nti ahokire de se onam na ko situation bi na se mu oya do obe so nsa aboa wo no yawo emfa ni agro yemfa de waboa yen eni agro edurba bia na waji no aye nifrafo asem no ene de okura ne poma no sa se me food topic food topic e be sha da treat ne kama pa ene eyo bra yo kon ene eye obra eyo kon ene wukuo eye obra eyo kon ye ewiase mu asetra ne mu afurusane ede bai na ama obra no aye kon ede ama wo ene uwo fie na wuti adwumadi ya ukua da bia yo bra yo kon edi abrabo mu komo ede bai na ama obra no aye kon ede ama mu babi awowo no ebebie nhoma no ententententem na wotwe de obra yo kon de beba no ano den papa eno ti ene na wotwe wanti obra yo kon a wayo papa de na ama obra no aye kon ede ama wo ye fanti akese enkoma maame afi abo hema afrisika aboaje sabri o TV no ohwene papa nya asem ketwa mama bibi aboko de ene obra yo kon ye ko ti yenwum no emra sisi eno ti no afurusania ewom no eno ene mabo bra no eyokon na de wono afa no toten kra no bibi wo wiase asetenam ni abrabo yi mu a aye okon ede ama no ageso no a esechireka de ne shi sanka de na mo bra na ye kon brabo mo kon ene kura miniska ti aye okon ya bravo mu kuna na no ya go fa ba ya mse disu bi si dem a na ya mobo ya amte ya na mpempi nkomo a ubedi edi bi no ya na nyame krade enti ene no ya de beko esi afiwe mu kra kakra ama obra no ayeko edi ama ye ketwo ya no ketwo ya konhye mu do nya ndi odi wi akona no odi no penyu bi a ya da ne pa what's when you are no you do bring you baba no ko asa I come on ni ama on fence so we twa ji na agum afina no me ko na ma reho ibu da fia mu ya so watwi maku ye funu mpe maku na ade ne so onibi afati tomatoes afasa ni ande bi wo ho ka bom buru hu mesia no ibu was ko be bo amese me yem kwan se be de bu obrare kura we se ka anwa wa so dwuma kuna no wo dwuma ya no wa ti be ko atu di tomatoes wo de se ria for di pomu wo hu ni na ade na ye potre ni si to ko hu ni am ya so bezio fra mo na ye no nkwan ya wo di akuzi ya abra bona yo kun ama nipa e wo twetwede wa setrem ene am no bi di go we na mka se wi asere ko be ye de ya wutimi da sole on wo badwina ensinia jeza akire osese na abese oyo ba de na ka de na de wo tu anamo ni wo ubuzo wa ye confuse wo anopa na waso nim ni a wo pese wo ye dibito nyam kan se etom le bi na obi nya ni sika ye kasa no ani adwene ho ya to be a man in easy
se be ma pa bebe wi ase ehunu se me da sori a nya medie die me nwene ho we adwuma de saa sources no ebeba a me ye okay nya me de me ba be school fees de me nwene ho saa ne mana na enye me program and program se me hwe me business for no so se obi mu me and obi mu me kwase a obi dru saa level na enafo muni se papa dwetwa ma betena ha na nyame ya adom na ene de o wa asole nkoragu ne na ase obia ne obedi otimi solve a enye peche ema yen no na afi ni wa mfa na ho gro so peche na akoto ne sa ya ne efe e kire se won de su wanya awie won de su oni hawo na emum enko kire wa kire ba bi ofire ne woni hawo enkire eno na abtm abunu no oto ne etimi to mani die nko etimi bi ma ne hye na ho no afere wo cheke ne wunya no a cheke ne a ode ma no no ohunu se wasisi no but on nwene ho stress a uko ma ode saa mere kra ne ma wo hwe saa mere kra ode ne edidi ja nso na wo te ase bibini madwene ho na ye ha ode ama no ya abrabo mu kun de e ka obi ishi wi o nya ne pani wi no osori e ne ma efo so no ma no na obi fra mfo so na ra wo so fa ma ware e yire timitu kwan e yire baba bedi wa man tepe oba me ne da ba ko na ne ho afono me ofiri me nchen ko ya me be ma be so ya ma twetwe no sa na ma ye okay ne ko no no so fa me fon me so te me hu ba bia me mfa me dia toto asofo bi anim emfa me em sa de ne moa me e se me sika sem nanso me yire da ho a de na da ho nya me bo ma mfa ko chim me se da enso da ho na akura no goro ho a me da me ni hwe dan no ana na ye me gina ho a me ntiase we ya ye ko e titi obi abrabo a onhunu ne yesese wo ye ne ho ya abrabo mu kun ye nketengiti o sister bia wu na ano mo obi ebuza na sister yesa ne ho ode o no ne ya na ne nam dwo no mu ba abrabo mu kun bia na hyehye ne ho na ye yare a ono e ba e kan ho na nim konfa so ko no hospital bed wan kire mu nti no u fi se no ye okay but ni widie mu no ono na enim ne ye kozo otimi sire urade kwaze ma wu anka mepe ba ona ma fefefe oto a otobi o sha wo hye bi tubaka so ye okay ba no o strike we enum nyina ye ko a hyehye ye ntuma aya ye kase biebie so a emmoa obi nampa hun fefefe ni kotodwem se de ese bi no aye ne kun kase ye pe da wo na te ya ni kotodwe ni sisi wato nura manfa ma afere wa ye na ade se ngedro bi wo wiase ena be gi ni fi ya watim kura nko be ye ba wontimi complaining ntirodu hun da bia ye dress ya kwa sore wa ye bi no odi wachi tu hunu kun a wonamu ba de wo bre pa papa be ma bia kan won tam so mpesa ne ma be kwa gogino bi aduane so nanzo etimi ka day na sa ba ma ni 2 cd eda na botum nkura no so ye tere na yire ka ho e be ko na nwumre na sa 2 cd ni na odi ubuza sa kwa we ne kun be yese asere na ya ba o kwa akura ntimi kom yire ya be mina wo e ma ntimi kom ndo no nko na nimi ya wona wo kom ne se de obesi adwene ho se urade be dum na ma ne sa ka bi na man bi fra me mere bi me da wasa na ofa ayo program sa me fele wo boy adwumo ntina nka me pese me nya bi de be chewo wo fa no kure ne se 2 days nie afere me hu me yere kwa na me ya me ye ma hye me asema ji obi be tete no me ama hu se me tete obi ba wo fa me yere so nka so mpe no so ba me ama hu se kom de no nam wo na ma no wa ye ha obetu ontunje na me akura me da me ye be ma me bre na ntimi ma de se me yere ono me ango fa nkoko sikani ho obi ni ho kabre di dum me tensi di pe amen fa mo ba no hu se ma dwene no ape bibi di amo na se tensi di ugo yi e bete so ozo fa no ani bo na te na adwene ho o mu se bi ni na nko mfa nto sugar ni gere bi se sanwe na nko mu no nye oke na me de me kofo abraba ya kun de amani ba bi o ya asemo ya adwuma we se wuni course bi ya obenya no nipa na e ka ba ga so wo hye story aso oboa mitwisha de mu di fra no pasa me receive course na utietie nkofo ne ha no a owura ba ho ho buza se nti nkofo bi ko condition mu se wa abrabom enso we nyina yo ko e ha nketengete a e da nipa bi so a wo nya no pumasi bre obi fra me na yawo wo se wo ko ware yo ba bi ode no ho ka ode no ba ne twom twem brade oni problem owo sika ko na adwuma a wo ye na de adwuma yi bi wo se afedi wo ko ye oba ne ho ade a ena oba ni sika sem nyina ye hwem sofu panyini bi oye oba ne sofu na se frɛ ukunu ma me oji ni kunu number of friends am sofu se bra no se ma yire ma bi ena ye sign yire no ono anu sofu o sign yire no okọ anu se na uni ni di oba na chi mu ware ya ye mu musa akura ni fie ye ware wo mu
ntune ne twem ko be wo 10 kura na obenya nhira na emum so onya ye ne ho ade a so waje o mukum ana o moyere nti wo mo masika ntena ho da se be ya be hunu no adwane afire ho eno na epira wo saa na boy na hia aka hanky ne hu sika nyina hye wo wale ya na de yale to oba na so obo anam ye kun yade na di kan de ni sika nyina ewie wa ye ha eye ha wi afa na ge nso mu no saa no mbe no maprim na koma no saa ne nam so hunu ni abai afa no wi da so ntimi nya dai aya semo ya wa brabo mu kunkofo okun so hu so obi amia mu lazy abonetai na kina betese so de ahoma ahye me kon eni ntiase na no ya sama mpo azanya brante bi sa noble boy politician young boy amehwe akwa ne scam say awrade aye bidie ye mui but gofo bi e ho ofe ya be metuntum bi na ne esi nanim no dress ye hu say school ni grachi ni a wabo branie na ne namfofo osum tese ba ku su ne nsem o kan say woni ye ni dawo so ye nyina akora edi wachi utu a na etiem na ye nya utu a yetiem kura anu ye ho abrabom se ya kachi ka wanka woduru ha ye young politician na woduru wanim se ko awie politician so wotie sa de obra yekun obra na tuma yekun am ono so ne nim konkura no wo kon a e kasa kire no one day se she wan ma na de ori de nim guase be brewo yankofo bi ha o mu de dam ni amane bi o mu de dam no maybe a certain member be trap na e dane phone so o wa no afro phone so e wa ma me say dia me be ba bonti o sa de we ayi okun dia ma krachi ni nu a otimi nya no hu twa bere bia iti abrabo mu kun ya ga se e bobo so a ade e be chese de da bi e pagya ensa da no okay ye be dia konkon kwam na ne onu so die so ade ne ho no de kakra ba to so na fe yetimi akon akoya ni ya okay the nation sanka abrabo mu yokun onya asem ketuo o Simadu so yanko na ya ne doctor Nana Kwame Aduna enko twetwen komo Simadu so emra sizizi ansa na ye de obrayo kon no enso atoa so asem ewo wiase o na enso so no shabrese safo oni krupo twediam pompasa ya domo no na ebetumi asakra wiem yanko ne doctor Nana Kwame Aduna the spiritual man or herbalist na ye ne no kwetwen komo sima eduso emra sesese sanse sabrabo ayokon na yo hawa Nana Kwame Aduna the spiritual doctor ono so ebetumi ama wo hawo no ayekon ade ama no eso enso etumi ate na so wafa otampa ade efra ewa abrabom Nana memo akwaba yewura katachie bibia aboko de Dr. Nana Kwame Aduna ono na ye ne no ebetwetwe enkomo no doctor said de wo wano amafo sisi frɛ no enya asem ketwa doctor yenti o yo yebede yewura nyakopon ase ohwe ho so pa ma yen afi yebema yewura o santime yewura ado ebulumu twa no buru afi mama mikro mehema na yopokua ni kono sofo nyina do mabusuafo ato ema etiefo no ahwetufo nyina do Dr. Nana Kwame Aduna miamini nyame achimache de ya meri bo nipa efa hunhum ni hunam ya dirim nyina nyakopon achimi pa na de ba kono na fe ya de pa efa ya de nyame achim hu tumi omamhum ni die na hunhum se obi na kwase bo na mi china sase so kwase bu de mi chini kokokoko ano kwase o wana beso ya mi no na chese wo wano de omne de mo sofu kwase abuo no na kwachire ho ye hwe na hwe anya mo maba Nana wo enamedi wo wano ho komo mo wo wano ankasa no ede ba ne de ba potin obi ye no de ba wasue ya utimi ema onam so utimi so ma wo wano kwase abuo no a kwase abuo fa kwase abuo de yo so no obi ye aduma bi unu obi abra bi no obu kwase ofa eya anase wo hwe oba bi bema bi so hwe oba bi so hwe bema bi no obu no kwase a ohun ofofo no otona to ofa eya yesu nya bibidie makom ne no so enti sakwase abuo de mfa obi bibi ne poti se ade no wo so meje ofa eya so obi ma so ya wo ya bra be Nana Kwame enu a omu de assembly free esirim ba ma fidie so na obi akoto ne plot ena wasini dan do lenter kofiri kwa mu bi akoton dan no ne asase na ma hajia bi a won free wo mu koto plot na busuam ena maame na to dan ne so na chese maame na kwa bi so akofa asase de ne waye ne yi
krono ekoba sa na wo wanu betumi akọ ho stop no abrante no a oto asase no so awuo ne se ne eni ho send on over krono dia bi nu ade a me mpena asase no kromfo mi pebefo asam che kromfo befo mi pebefo asam che kromfo befo do ba betuma bon ho ban so mi be kromfo over yete betuma beta kesesi ya no wade enkwa befo de uba mo a metuma bon ho ban ama befo ntimi ma ho so uba mo a eni abrochefo nyina me bon bebrebe ho ban ya humoni bi ntimi ha wo no ne kromfo de eja obe house si ya ne tie say hajia no akoto asase ne betumi asoma wo no ama na stop wo da no de na asase no no we de na asase no wo kuma se ha ya omra yo ya omra sa anya of krono de mempo mi chiri krofo so enti se me be se obi oba mo sen na mi hwe na ntimi hwe wa na ma du sika na mbetu ameka na ya na amanfo baby a wo ne wo number na hu hia ye fa ntu dwa ansa na ya to ankomo no so 0246 24 13 50 0246 24 13 50 WhatsApp number 0549 okay 0545 54 94 okay yeto en komo 549 okay 54 94 okay nana kwame doctor e wa krego o ma say okay kwara so agriko o ma say atuma ye me atuma ni kan okay doctor ye free kwase abuo no a wo wan betimi akota akesa afo no a yade be na otumi sa yade de of amesi yade mi na me mamutimi ne anifra ene yade so obi be yade a wo ye duro anopa awia animro so hu se na me san yade nansa me hwe nansa na hwe a me hu se bibi wom afa ne company fo ko busa se ena me so me nu kro ne dene ena de ba kwa me ka tietie fo se me menya hobo se me chi nipa nko hia che ska me pe no nipa nko hia mche ska me pe no na che se obi pro se doctor na menya hobo se me chi kokoko ko chi wade no me chi wade ko brania nsa nipa no yade ansa ni na me no nyam dadi so afa nyame hira ye che wiase bibia nyame hira wo e che wiase bibia so se me ka che de book so blog de book so yim hwe nyame me kunu pa wo wiase blog de book so hwe nyame mo fie 73 years no na yon kwala abirima na na eni fie mi nukura eni 2 years TV phone radio for ba ho afa me ne mo da so tumi ha na pa ye me kunu fo so me ya be mo nsan tem nya so me ya be mo nsan o ti me tu no ti me tu mu no ti na ebom ha mo je ba TV radio for ba ho e ho na me fa me nsa ko mi nsuo mo mi nsuo ko nkoma da se bre me fa nsa ko no mu nyina dwane so afa ye di na me pe sum na me ye na me sum de eno se wakomam na me wotu mu so wasum na wonu pe de na so dai wotu mu ye di na me pe eyenkwa sam tuo sei o fam yare me numoduro me na kwa kire ho me nyima no kire ho me kwa so me ntumi ka metu oba ahemu medu papa me ho di bibia na o se sei ahemu o fe jan me mo akokora ahemu ne de he o fe adepa no o ko tie wa me nya na ene yai ofa se obi wo ha na ko tie wa me duro wonu akopum be no nkon na sori ofa won pe be ntina na je se ene ye be sori o ofa me ba no mo se adema mfa bi ama na brantie bi eba be su kire me se ne be man atofom kura me so mepaja na se bibie ni mu dia na nkomo ni nsiye na de ewo mu se ejina so nom kutwa ni ntinim za no betimi aye ni yi sika kan de ntimi ano de ntimi sika kan de ofa me ni ntimi okay so ene ya de fe wo nye nifra se so obi ba o sei ofa no ye mobo so esu ofire Canada pa krumo so ofa no ye mobo wono hu se ma me le duro kire bo hu se bibi Canada pa de se fija bo aman so ofa mi hu nipa mobo nyame timu misumi nyame ye nyame ni se omu ye han hwe afidie meto afidie we woto we me mo pa se urade ye nto me de wo ye bone
and will be your TV as will be no be your pan or your union. So, make a chin product and say, now my bano. Una busheni, what booms you? And to be your yard, be a chain fra. Hanya say, Hanya, I did a me. A tuna baby bear now. Now, I did mention why you know the Osaka Baka. No morning in Ogu. Say a tree. What from Jim Cramer? From your dear. Eh, Memo Dobane. Nansen Momo Doba fit to Katoka. And a peppy ever fit to Katoka. Memo said, make yourself a bit at travel. To come from a bra, Memo Drat was on. So, whom money do a chance of the better say money. My pamon. Offer. And I said, damn. Uba, me to do more that's so, your palm woman we are. Of an American children and French, as we look up. Now will be a cassette, ye cassette or bar, onya, your fruit farm of one dance here. Oh, yeah, award, may I be home, Beman, my own survey. Many video for many video. Me what did Beman why? A bachelor over Obico doctors in whom share, Mamma, you didn't know. Oh, am I a one year first remember? Of a mechanical. So, what about my share? Open no baby. Miminia Diana, Mamma Faba. For 4 Mamma Faba, 2 bamboo, no good baby. Ya ready, and Yamiam Timmy Papa Mechanical. So, Yamiam Timmy. Sir, we have Robert, bra, maybe you see here. So, and I said, of your dear Bang. Ya dear Bassas, to see the fra and the Friday, Yamiam Membi, my counsel, mammy. Ay Franco. Ya dear, sabotage be dear of our fan. So, a kuro. We may feel to be also be a kuro. Na Adana will say Obi collapse and now Kokoma. Let's a hospital with few. Mokoheno. Me go to me do her. Me heta. Number second can hold. Name no. I will be baba. One abehuna no bia behunu. Onko me ko me hu obesi anase oba wo san. Na me tutu oba kosi. Wo hu anase ba bia ofa. Utu ma me kwa me. Na je say aboa no si ko. Okosi ko aso. Na je say so ho na enye yi. Enye yi. Ya me se me ko aba anase da se mna me die du. Da no nto no. Ento. Na je say anomatrofo na ba bi se bibia bu asom. Sa aboa na ma mitinu na aboa na ma. Ofa. Me me do oba ni papa. So, when you was on the top of him, also on the top of his no bank of a yadin, and the flower yamon, the young Bibia. May you flow into your word room. May you flow up on me, one man I do nine, no come, and I don't do. I never can one. My hurry. If you are on an outfit, men are more do to quote 68, and you sound what you will be a quote 68, or about some man for so we are what. Dr. Nana Kwame Aduna Agriko Mase ho ene na hwe na yesi na hwe ho no okwa wo shempam prom yesi na se wo ka ni bla so tia no beka kama o tia so anka me na kwachi ho se enhua me wo ho konkroma na ho boa sa wo se bu na ti rom kakra ba ho obitie bi so wo kom se metim kuru ho na oda abida Kania ho hirin chaba so ho na en no na me kania ko ma so ndia so me kania ko okay eja nyame atuma che do na me hwenya me so nyame me bunya me fere nyame enti miniska so ye adwuma no a ja ade ba ko na kwa me ye bre na ye be enti no ye fa ye ma no entu dwa biem 0246 24 13 50 0246 24 13 50 0549 54 94 okay na just agree come say eno ti wo ya mo hwe wo no fe mo kure hu wo no Romsi adwemboni wo ti mo mbabo se oba me from utum be ho nyina ma mo se ya me ka che mo oba ho mo so protein ba ko no mo papa adai aso nyina kwa aso gigiska ena ade ba ko se me twin kwa hu nti no me twin de pa hu nti ni pa kwa hu nti o yes gana skiti for obi ba me hinska okay nurse for so o ka ho
adokota fo mu boni pa ho ban me nyi sika fi se nipa nko ho hia no okay so ntina ma de ba ko ntimo da mo no adwuma yaresa mate nya fa hia nyamie no munyam medam ase okay na nsa na be ko ne yese wo baba ko afiri me baba ko fo me frɛ kuma me de no meja no kwa me de ya na me hene woni otimfo blempon o ma se adunya otimfo adunya le chia me won so hye freedom me nana le chia me won so hye freedom eye de me kuta me woni abre nti le biam pro kontunkun nti da me da na abesi o ba anyame ya dom ba be bo chido why okay yene nana Kwame Adu na doctor na etwetwen komo no nana Kwame Adu na wono na wo se kwase ebu yanti wo de wo bema wo wana bebo wo wano bebo wa anyi so besisi obi no obesuma wo wano amana baba bebo a enya asem keto akora yene nana Kwame Adu na doctor na etwetwen komo no obra ayoku orofo abrabo no enna fom kora omna samoa ya yan che tifo ne ahwefo a omo yen na enne yo obra yokun megidi ese sa obra yokun no so eni pa na nke che na ka on fa ho nche no obra na twa ni pa bi ma anokwasemu ma no ncha na kropon hene okay na na pramso na na bebia obi am chia ya one na me maame sapon sewa ofri US ebesa ko UK hono ko di blonya no okay na UK no te to ko me amenwa Anthony ho ai maame sewa bebia obi an papa kutu o makwaba yaw wakasa bi wo wiase on Ghana nko an e kama no Ghana nko an e ka kasa ne maye enam ye normal ye beto ya amwa ye na no manye video so anka nche wo se obi wo abesi ne fra no pa beto sa me ni di anokwasem ama obi frɛ e kan ama ya re hosem wa emle bi manya anka nche wo se minim ni pa bi e wo ba wiase pan no kura woni bi da yaw di me bi ho no mo ya na edi enti ne yemusa se obi wo ho a wo sika enso no wa poison no e de ade a Ghana anko ne hu sa no ma no obu ho wo sika o cash bibia o bi nanso waku no enye so easy eno me di achi wo Ghana ha no edoso abrofo na nkasa ye omukro no omote wo no sa obra ye okun ne sa nkasa we no omunim eta broni na de a ono eda no so no mu de ne different for ye ne de because one abreche kro na da ho na ye nnuanum ko ye omo beka no ebi a wonua bi na ko ye o meka ne kro nkyerɛw efa aduane die a ye ka so kwabrane asoro no pa de all day wanidi ye program no ka se me se mo se mo America me ne mo ka say the whole day me nidi ne wo kasa bi onyankopon so ma nidi enko ma de nkyɛw he rekyekere omboa oba ne adidi awia se da chu benya sika omboa yaw ensem bi ho a ye ka kire wa ya recheche ntisa wo bewu na se wo besu tini aka ne saa ye si due ne kom ye nka se due ne nam e die benti na nipa da se ne wo bedidi a se wo di fufu ne nam nka ho ebi na eni ho abrabo masota ne nkoyie nti oba ne atwa fufu kapu edu time bi wan kan kwara na se bi wo mu didi renam but ne aha penine ne ba esi asikan se wona bo akomante wona se wo nam kese dide bia ye nkola nhwe o mana o maye basabasa ye wo akura to Ghana ha se de ye wo nkura bi to Ghana brochira wo hwe o mani manhwe no wo nyini ba no entete ye ne no ma wo nya no na wasa ye brum kama but ha ye wo akura to fefefe ba wo nyini na wo sesa ko no ma nkoye de sesa nka ni papa nya no no de buankura no amane saa anya saa na ni papa ne ho Ghana ha o bata abasa ta braba ye okun na ye ka no yaw me se no ma bi ho aye ne na be ka kire yen wonu obi ye odwuma mkura na ya wo kosoro no na wonwa etwe wo san bozo abrabo ye basa no asa be si zero abrabo ye okun obra na ye okun kese pa entwa ne entwa so da because nipa nya na dwen se wo sesa ena me no wo kasai yaw na no na wo kasai bi se buranya obi de da sensi so
ana chance silver si eja so na odi boatum na odi nsuo si ho na ne magu dem aya wo ya ma obi ehun se ono so ono woi ebe de na si abroche ho aduane ayedie ye nwan mo fura abroche ba ho mo se aduane ayedie de abroche won tim fa nya obi ya o akokọ ye to ne sei esumeti maka tro se abrane ye okunti no ye fra akokọ bi ofa dampam obi ko enya bi ya wo de wo sre wo fa dampam obi ko enya bi o nenso udu sa krom ho a ye mpanimfo na kyekira ma obi a won standard e kye se de wo so oti krom ho a won ankasa se do person in life na no wo ye eti abrabo kun na wo ka ne samre no eye ko kese o a eye bombo enye tu enye person eye bomb yaw me say ye nua no mu kwa ye tu kwan ye koto abroche na kwa wo kro no ma mpanifo no kyekire ye koto ye no still abrabo no bia ye kun ama ye ne bibifo ye ko ye andenti me say obi wo hono ma kwa wo kono sasa edi na chi no empa de pa enti watima kwa kodro anim gwase ato ewo ho enkoye ya sabu abibi mem ana ya yente kromo ya nim krofo mo abroche o mo san ye den e to bina se wo pe print ticket kura san bagana beta na Ghana obi so beko okoya na no makoye ma last minute ni asan atwe na no obi ti kromo wo sika na bushu adan bubu no pani usika we na bushu adan go se da biwe me koye pe na nsan na ntome no enye kun ya wenye kun ye kun kese itie de Ghana ha de abrabo asem na ka no obi didwa pa yawo obi na dwuma ekoso ni nwa bi tene nche wa twere ne se e wo sunsun mu benase ama na ko zero ayokun ya na ko obi wo no ma sebe predo ni timu nya den ye oni pa bi wa busuo ma na ni timu nya den ni papa ya wo ye na do ya wo ye ni nsem agunti obi ntiase yi ni nsem saade yanku ya soletia no yanku Ghana ha na tesa tina meka sa kwasi broni wonte sare okọ Germany mamu a omo time abaifo di tusa se ne de ye fakrum bia so makwan because omo no omo ye no omo tusa mo omo kwa mo kofa no mafoforo ba e makuro ne develop ba ye ne ha wonu nwa wa adwuma mu kura na 7 preduasa no wo pepa ma adwuma no kura na nwa bi etwe wo san abofom ompa nkoso obrayokun obi wa adwuma ya frustrate na manipa na judgment na kwacha fie mo na ne yire ne made esu because of nya ne pe ofa hangam adwuma so kwa nya na bi eye okay yo eja brabo yokun na wo kan ye de anu na eka wo enya pese wo eye bomb mese me no kasa yo bi ho no ma ya no kwasa na me say ya bomb me wura ko anwumere twa brabo yokun me so ye nipa ene ye hia ne say ya yaw ka nipa ne bekonka wo kura firi wiase dada bomb danya Ghana ha enya pese enya machine ga eye bomb okay obrayokun na kwasa mo ase obrayokun no ye di tuo ni ase ye di kokono kura ye adwuma eni ejani ade nya adwuma jesi ekope bomb pa eni kigibam na abrabo no enso atente kama orofo abrabo no ayokun ade bai na ma abrabo no ayekun enso ede amawo 0551933131 0551933131 0548933131 0548933131 hello baby afrefre wudi papa wo sentimni kwajo subesi onia yetio kwajo mama monyina ajo ya jo so ebru pa chem mama godma ema ana pia na kwada papa obranya kwa Ghana kwa se uti kwa ya ukaji obia odu ga kwesi odu o pa o do man ka di kwesi kwa TV abeje mai bana o be tu kwa ya o ga obia papa obranya bonanti na baye di waton for Abuja for land in almost 5 billion. You know to
What the one kind of what they need the my quabricate will be is gonna be free. Yeah, but I'm one case to have me would be. Abaya, you would have go. Never that. I also want to over Cajubia. Abraham, when you go to one Pidubia, but there will be a fala. No, K. Obra, Ayoko, Abrabo, Aya Bonapa. Hello. Yee! Come up, pa. One more what is our Quabano? Boras jina ye kakra. Oh. Obika cha SK Boras say onyina ye na obi antehwe ono ampa. Hello. 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 Moka SK Boras say baby a ugina no eho enye. Hello. Hello, good evening. Majo so baby afrefre udin. Matata titaba medinima. Yentie o katachie. Abrabado ya pamba. Me ya braza yi. Yentie o. Ya mesre se ofa tetefon no a na watwe ho afri TV no na radio no ye ni nkomo wate. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Ya kuyanim. Okay. Mentia se feed ne yesa. Ya be se wo frɛ ya. Kasa na twe ho free TV no na radio no ne ni komo. Oh. Hello. Hello, good evening. Majo su eburu katache baby afrefre udi. Ache from King Badoti Pakwan. Yeti o. Amba okay, kacang. Sir, na dia aku nene. Ujmen pula da aku beberapa. Makobot bunti. Ini di kalau ni buada. Tak. And minim say network you know say you. Hello. Sumpa FM. Hello. Hello. Baby afrefre. Majo so baby afrefre udi yanku anim. Rama kan officer issue. Yeti o. Aba yo kona de recruit. Abrabo le bete. Anokwasem. Wa boka abrabo le ala so de wi ate. And wo shaka ko yo ma de paswa abuja ko le bo. Amo ba pasa. Abrabo le let's see the plan. And then come on. No, okay. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Me kasa fi Kumasi FM no wako. Kumasi fa hen amwako na atie. That's right. Yentie we. Yo kom. Papa amaka sama menyaje. De menyaje pa de tuti mu na menyamo. Na yo kom de bienti pa nyamishamo. Amen. And tutu amode maye. Okay. That's Okay. Hello. 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 Yay. Oba, ya, Come on. Ya wa de No, okay. Okay. And you the boss coffee cream. Ofana se ma kan say ye na be for age no dia ka chido. Ababon mu de e wo ko afa bo na nemu ma bisu fi. Ana afọ ya obede ye. Ebi ebe bon so ama wo fa do bi enye sika sika so. Ebi ka wo fa bi nye sika. Ebi nye sika so ye de so bi wo fi wa ye be kumi da men wo fa fe fo.
black for enough for no amata yes sada ababule ko akona ana ko la yo ko dia yes sada ni sika yes sada shefi no shefi yo endo awade the job fia awade we no yetete abusuafi no the munju papa abusuafi no kesa die kasa de wa awade be ko se na mi yo na do nsa dia yanda go be to do mo bi o do abusuafi o bia manyame ensha bia no papo ni ya fi no to ni bia sa o nyame buwa aboa oni bia esa na bibia be twa so anu we ye one party escape bullet. Okay, hello. 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 Baby afre Feudi. Lad munye ye fa ba ko fa tu apo. Hello. Baby afre Feudi. Yeti we. Mama Dumai. The friend George Ma. Daddy. Yes. One kapa. That's a kapa. The abome. To them too. And my compassion. Fine number no. Oh, mommy, that is it. I'm sorry. You can't cut me. It's not as you can share. The day you remember the and the credit come. I think missing will wait. Daddy, the coroner is young man. And the battle to turn with and I'm especially the Tosu being the courier. I'm going to kill the coroner is Yapatro. Nya ko ayidi Yapatro. Aponchirene. Yes. Hey. And the doctrine is going on. The first year. The Tosu years. And I'm the busy and I'm so. Patrick, I think it will be I'm ready. The question on the honor will be on. Ready. The quarter one. Sumpa FM. I'm just that if you use so someone, what did you be king or not the chain assassin? The chain, I know. If you are not the king honor. A silver page said that you see me what is wrong. Havana, it's a meeting that is seeing a banning in our diversity and the better my contact. To be seen in years you. I could go 20 years. Not near my someone. Papa. Oh. Ye kwa ya fa number no dada sanse baby na nkomo no free ba no na me am say the end result no be ya reho ankasa enti ye no bedi nkomo wate no okay ye do frɛ no nyina ebesia me yo tete tubafo na mebo me taba mu me nam soro na from Sumpa Sempe nipa no papi no me ka kiro say adwumakuo bia dawroma na Sumpa Sempe nipa free juada ekosi ni fiada so no yetumi ennabi ebesemo eno ti so okoto se aboa krama boti pata so anyo na furu yo da biu eyobi na man so edisi ho adwumakuo bia dawroma enwa maye so na aboa datia betwa so maba so enwo nam yakode ko tie computer so dwedie emna sisia me pese me di hili awo me fienti aya na nioma me di siesie me fienti se metals me WC let me shower set no me pe ni popom ani di e be chedi amame enunti na metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic
Obey you ready of Focus Frank Enterprise. Now, Wolf Towers, 30 by 60, 25 by 40, and so many do washroom floor, 30 by 30 sizes, and desire who do be our panel. Obey you be the band of this is in a hood also there. The water closet, who do be obey you. Kitchen sinks, and the taps, I would obey you. Washroom basin, and the cabinet, any Turkish doors, papa. Only control of fear and noa. A confront to me, answer. Focus Frank Enterprise now, baby. Send the summer Focus Frank Enterprise. Oh, it's not market magazine room. And celebrate Bernard filling station. I will say, a whole and a Focus Frank Enterprise. Now, there are some decorations say, so our blue is, Bono, any half for a pack of them, no for baby. So, oh, task, papa, the name of should be a truck or tower. And to a new baby. So, do let your Focus Frank Enterprise. You have a money popum and be a new and the form. So, the number is here, not yes, and that attend the back away. Number is 0245 283458. And now says 0205 987868. Now, what's I will say? You come Focus Frank Enterprise. That's papa, doors papa. Any WC papa headquarters number 1. Ya mahwafo ne atiefo nyina akwa babiem eba sompa 93.1 ene sompa TV ne so aha na asisema po menteme ho ase o de beda sompa sempenipa ne apene pomasibre na yede amaw medika ka cho so yen ni achenku a yede astumpan ene kire ye kasa ase we ye sompa sempenipa ro de wo ba no wanya atrase panipa memo akwa aba ya nua pom te say yankropa adom pani na udin de say odawo ma ye frame apel de ba apel acho yaw apel na yaw apel free hin na ba ye me free amom achiase ehefa abrim okay amom achiase amom no okay pani wani hawo kakra na odawo ma unhu hwe mi hun kanea ba woti odie mi unhu kanea awene se ne wani bua ne nwuye obetimi hu ade Prophet Joseph Opoku wufia ha ene menini wo interview eno tino ye denanu a memo hu no ne hu kwan be fa so wate makona so ya ko hu bi sei se ehane da wani so dia na je so wani bua no enye ende nwuye eye wadi mfie sei ma cheka kra be sei fa ne se kikako be mfie du na che se ya nwo wani frem hu ade na o yire wai pacho ofie no ma oh na kwa be na fa so ma ne ba sa eno de bebi be sore ma dware ko adwuma na metetafo ti mi si krofom na adwuma no wode chem so fitemo si krofom traffic light na se me ko na mi use ase ebobi aba meniso na che se wo anka bi anhyem kura se dabi wani ehaw na hu ade kama ti hu bono na ye de no ano no ifiri honum no na se mi si mitira sisi ya na menisu tutume na mi firi ase se mi tu eho anamo wa yersabia fact makọ ayaresabia hodo bebre ene se ye dia bedu die adri wa hu ade biem be mfie duni acha kama koma to ye mwate Prophet Joseph Opoku ewo fia ha meni bienti ameka sa sanse tamu ana wote wono no hwe sa na asemo kan de menka na fidie so nti wo fia ha de se ye nyame pa enye no na ade ba ye de nenso no watobo akum no ma mienu na anwumre nyame be hye no ho ani mo nyamwate nyame tie sapo so akoma mu den panipa akosembe na de beda so mpase mpedi pase enkomoa obayi me dase wadauma mechia one wabedwafo nyina ne atiefo enwumre die boko abrante bi na menini sai ye frɛ no sei media meminim die kasanoma ado talking cricket sana mishia no edia na minim no ofiri kuro be so ikuro ofiri so die minim but ote bosore okay na oyeshenkani yonku bia mafana se minua enye se mafana sampo yonku nua ono so ye friend say ono de kwabna asumen
Okay. Na me ne nese ache. Ti na owo Kia Reno. Na isi mi so se yempo obi mfama no. Na me so me wife ye adwuma wo Estejanshi Fitemu. Okay. Ti horma na me ne nua bi di honkoma na oso branti bi wo oni no yade. Na yehun sa kasa no men. Ine de afidie ni ma no. Fact, odi afidie ni adwuma kama. Ti ni na bi na ohaw ba afidie ni. Ene ye pakisi ho no. Ti ye pakisi ho no no. Ne namu na mihu kasa no ma no na oye enu adwuma. Ye de ka ni si ho no no. Na mihu se osane eye enu adwuma. Na mbisa ni nua no ho asem na osu eye okọ ekiri na omkofa no so me neja waba aba abeton na mfaso wo so ti minimi nua di hu nkomo no minimi hia menua no ti nkomodie ma na ye tutu na no so se ye wuska ne betim de awura ma ka mfaso de ebi wo so na minimi nua no ene wo no ye tena ase na ye di hu abobu se nti ehon senkan ye be yesen ti ekoya ne ko wie se na eba mfaso obeba so ne betemu miensa Sumpa FM eche so no ye de ba akoma no na mienu na bidi die ska no o de baaye Satam ni ana wadi ni how na entesisi na eno de nyame dom na mi hu kakara ti ye diskane ma no me nua ne diskane si memensem na me di skane ma no odika jemu 5000 skana American wasem nyina ye 10,000 na 5,000 obeje ni fie ti ofiri honom no mi huni se wakofa nua no e de ba so me bi ofitemu honom ya na oye ho adwuma ti komodie ma na so odi bia mankrofo nti se ebetim diskani bia sa aka ho a na nkemu atimi ayedu na mfaso no atimi ayekese ti na ensirim ti se sebe nwa ya akọ adidie ma ya ye kabingu ye nsa mfa ebi enko emubi ti o ye se mfaso no be yekese ye no na already minua ne bi ka de 10,000 na share me nsem ti ye sa na me de 5 na aka no e de ma no ti ye hwe ni mu se o de enua ne beba so me o na chese etimi atete na etimi aye ho adwuma ton na mfaso beba so no yetimi enya ti na ye minua nim tirimu se de ye ne san ye na ye hunu bonifu sem bia won ho no ye boa no no so aboa ye ti emu na obi mpo adisika bre no se o penua ni bi ade akata ne dan so sika no bidi mi nsem be 8,000 se me kai mi tirima nti okokwan so se okofa enua ne ade aba okoye no afa ye frɛ na ye nya no ye ntenika ba bia na nipa no so tete se ebre so aso se ye so nya enua no ade gu ne dan so ene ekoe na ese osan beje ni sika back ena edisi ni sika man ti wo ma yete ni nka no na me se na aden no so okonya hawo hawo ne sen custom for ebe che no minimara se wo mom hwenu so no custom aden no be che forestry ana custom forestry aden no be che wo okotwa bushcat eni ase ese ye no etrase no na nya bushcat asem wo ye se so me mom na akwa akofa nua na ba eno de pipa da so ya wo de ka na ba police hia akwama ye hu si pipa da so a ye hawo ti na che se mi hu sa koyi sika ni brebi ene ma okofa bushcat no bushcat na just wo kowia okay no akwa ye se theft che se wo kowia bai enu aye nyina ye betumi ede aye bibi no ukotwara na dwo saa de emwo yenko na ye ne prophet Joseph Opoku wono na ye kandifo ema Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry adwotia mpobi na wowo yenko de ne kwotwetwe nkomo simadu so emra sisi sanse ye papa de twetwe nkomo no nani hanu kakra da wo so akwa di ni sika no ebe ya ahomete sempa papa na nso so no sika ni brenti no bushcat
na che se oni concession a wodi wura forest ekotwa nwia no de also be wia by there eno so ene eto ageno a ye ne Prophet Joseph Opoku wono ene ye kandifo ewo Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry adweti ampo bi ye ne no ena ehwehwe enkomo ene anwumre papa memo akwaba yeja pa bibia boko de yesu adawo ma so ho te sen kama ye nyina ye ho ye abatue ya ye fitin adwuma ase a obi ano kate de na che se eya anisa so ho ye yesu adawo ma me ho ye papa pepi no da bia obeto asem foforo na ansa ne ye kono papa wose nanini hano ena me se odifu a awie ibrem nyame yi na ma asem pedipa ye Prophet Joseph Opoku enu ti no papa we die me de be show sa na nyame fa no so na fa so na yare saba wa ba be dia dance what Ewrade ba ya man amen ukuada ya cancer nti wo mra ukuada minim di otimi ye nti oba minim di otimi ye panipa ye ni nkomo o hawni amane ni atete egu amanfo so sa pepepe abayi dom eso ha amanfo adwumasem awo ayaresa prophet amanfo yade o aya nokre o hawni abene so da amanfo so enam so amanfo so mame ko pedro numu mame ko sha konfo nanso medie minim se yi nyankopon otiase sa pepepe papa nyankopon namoso eye nsenkyereni o sa se wo hwe abrantie ya last week de ne ba yi ne ho papa wo sa ne yade nam nyankopon so se ye ba wo ho a wo manfo a wo da camp ho a namoso ama wo mu yanya ayaresa no enya asem ketua eti hefo ne se ba wa so ye o mu a asese o mo ba ma so ye de sebe enifrafo ese o mo ba ma so ye adano memle de kra mo de wo me bia ono no okwaburuchi na nani efra be mfinsia de ne ba wo so ochina wo so do be bi kra mo otimitua 8000 6000 adano a Ewrade bie nani eno na ya na ma me hwe saa no adana Ewrade bie nani abei o si me ba yekura me se wo kampo ya no mo so sei ena na me hunu hwe na te afede ni pa ono wode ne ba na so kwa kwadwo nso ba ba na opi ewani mo ono o se na ni freni na me de ne ba wa na se so on de Ewrade sa na ya lenti o so o hwe compound ha ama brando kwa ya no nwanwa nti nyankopon no wodo homa no na sebe wonya hantan o se nyankopon wo kina hantan anokwasem ana dia eni kwa se obetimi aye na ase obeye na wakodi obi ato obetie ne nipa na wu so mi so na nyankopon so aka che o se ade no asai fa ne ko me mfa no nko so ati ase nipa de anya de me ametie mewu enti se Ewrade kasa de na sai a e se umma omode omade ye den eko se na nse so mu de obi ba me bu omu be se omu mfa no nko no mebe fia behwe no so eduro nyimra mode no ko fia eduro nyimra de achi ya no baka chem se wowu mensi o so afi no mu hunu se sa de no asenti na odifo se ya mfa no nyeden enko fie no enti yentimi nka nche se nipa no obewu ne mo de fa no ko fie na ya baba hwe na sasem bi ni ho anokwasem ye ni kwa se o ma wo onipa wutu nipa koma so ati ase kasam de chire nipa no wonye yie kura na kasam de den chire no na man gidie se ade no ase kura ebe den ebe yie enso na ye nua no mofuyi ana de na sai ko fantuma bla beto we David ane senka eka entuma ne ajapade de anka obi enwu na emom se de Ewrade Yesu Kristo din ne ye dwuma se ewu kura nyame honhom da ho ye den ewo fie ho na yenso ye nipa ye kra na konye baabi nso aye den atena ewo nyankopon ensanifa no so enti wo mo hia awo wo mo a
ye yi wo monim ti sɛ de me betu obi a waka na sɛ me kura na me sere o sɛ me so mo no na sɛ me so foli so obi nya ba bi papa nkoye a wo se Nyankopɔn ni ho anokwasem ana matue sika brɛ ana o so obi kura timi frɛ me sɛ na ho ba sika sɛ ni etua na tekiti na ye kɔgye no ai David timi sere sa ana me so wo de wa anka sɛ tua no mo na eden na bra so ene sɛ o mo mfiri takura de bayi amachefo okroko ne ye frɛ me sɛ ya bedu so ne nyina ye TV so ene adwuma pa awurade ma me ye den eye ene dawuro nso ankofo nso edi efa awurade Yesu Kristo ho enti misra wo mo ye pa wo mo de o mo si yi wo mo nim nyam wo mo ye bo mo bayie wo mo ye pa wale wo mo ye pa dwuma wo mo ye sika sema ye basa wo mo kote dwuma mu ye ma wo bi kurensi hoda no o mo de o mo fa medan awurade Yesu Kristo ewo adwiretia ampo bi kwan mu ho mamponte adwiretia ampo bi kwan mu ho ya no bi busa se na tekiti no moji sika sen oho ye me pamcho tekiti ye ngi tekiti sika ya hono mo ye camp ye je ya de foto wo kura ensu dwale free wo dade mu free ye nyi sika ho wo de wo ba Jericho awurade se ko Jericho awurade ebesa yale Jericho no na papa ye bia na mpese o chirichirim kakra no Jericho no ayade a wo ba cancer wie no na awurade se ko twada no hia ne ye mo mpa ye ma na wo hawa wo di aba no awurade nya dai wo nya ma wo se de na ne efra na obae no do de ba de ko Jericho ma no ye wie ko bo mpa ye ma ni fra ni no na te ana ni tie so wo no ne Jericho no so ana Jericho no so aye ko no enya de be se ye ko bo ni pa hu se o David Nyankopɔn on fe hu entu ni pa so Nyankopɔn do obi a ne ti do se wɔte akomam wɔ baniye kura kyɛ ya tade yɛ dɛn wɔhyɛ yɛn ɛdisi yɛ fa Nyankopɔn sɛ yɛ kraje nkwa abɔni bi ani yɛ ho a ne yɛ hwehwɛ bi awurade nso yɛ dɛn wɔ yɛ ma yɛn anokwasem ɛnti me de da bia na me ka sɛ wo mo yɛ pa wo mo yɛ pa kontuo wo mo bibi wo kontuo ma wo mo se wo mo pɛ nkrata no wo mo de wo mra awurade bɛ dɛn ɛbɛyɛ ɛde ama wo mo me de me ntimi nyɛ na awurade bɛ dɛn obeye edi ama wo anokwasem wo mu a ye pese yetu kwan so kobrochire no wo mu mra na wo ba na so wo passport a bo modi under fire den na fa bra na say ma me ba ko bedi adanse eni ba ko wa tire abrochire sa emfa oba ya awurade ka chen say afia me mu akono woko so ati ase e ma ne na se e bedi adanse anti sana awurade wo ye den o ye ne senchire ne anase wo bia wo nya asem na asem no wo mo ya enko no bra na me fa nko Jericho odo pa bra beto oni awurade beto nchia me de asem de ono beto nchia nye adwuma na wo awurade Yesu Kristo bra bede no nto nchia na ye mo akwanche ne se ebi abaye 6 to 12 6 to 6 so ati ase nanso wo nwie mpo ni a wo hwia na won sabe dan ebeka won sabe kan papa na babi ho ho a wo kwa yese toye babi wo yeso to kende me pa babi wo kwa so aye nsuo so Nyankopɔn na boy so ye to ama ho nanso ho de wo nton hwe me nton wo yire me nton nsuo me nton hwe ne nyina ya fasting 6 to 6 ebi aye 6 to 6 ebi emprenum ye 6 to 12 ebi emprenson nanso ko Jericho na awurade bɛ dɛn na wo mu kura ya tu obodu kura wo mu ntimi na nte kura de me kura me ho mo na mbuofu ebise de ya na me bo ama me bufu ni sɛ honhom obonsam niema enya de bi a te sɛ onipa Nyankopɔn sɛ wo no so wo kyɛle wo no ho saa eniti on sɛ omo ba na nsi omo nyina ho otɔwom ebinom akɔ wo ma saba we ne ade Nyankopɔn yɛ dɛn o hwehwɛ enye hu na te se odi to enipa no so ana media meyama ana sesia da bi de obeyama wo sesia na Yesu Kristo nye nipa da sani eti me kan to se bra me nchen na mehwew bra Yesu Kristo nchen no obedan obehwew onu na se wo mpa obetimi ayedan anya wo awurade Yesu Kristo da ho ti ase ewo universal prayer camp wo kina aye wo echi efiada aye watch night bra wo yale o wo pese o tu kwan yo
upa walio brana urade bedai obehwe papa watch night ne so nyankopon senkyene ne so timi sisi o sa adaba ehuni ye brana manya ho yi kire brana me mo mpa yam da bi ho kokro na ye adwuma urade so obi ye funu ye na yafa ne bra omfa nsan kan obi da bi na ho kokro na de na ba ne ya bom mpa ye na urade asa ne yele o se timi busa se ekọ o se ekọ so ati ase aha enti nyankopon ye nwanwade mema ya sabe ye be ma juwe me boss si echi mprense wo Yesu din ma no the power na ya den aba enye ko no moduro enye ko yesei anasa me ko asa ya den atiko ebi nsida papa na ya ade bi ma me hu dwiri me ne abra wo frifie baaye no se ye ka se dam kakra de ande otia dam no na atiko na ene boda ni bi twam susi utiase ase opagya ahwe no ana ase o ba no beto no na me busa ase adai na so akofo obeyire ti sa boda ni na nwoma bobo no ba no beto no o za boda ne ba se si awurade be sa ne yale wonye sikaduro no akogi o we ye sebe obeyire esre bone fate awurade nso na de bone ya den eche esre bone fate mana ne ho beto ne sisi a wo Yesu Kristo dim na kaminim na busuafo pa na bi se me hunu obi a wabo naked no oti kuma se bola ho omde ne bae wani na otwekra ne ho atono awurade esa aka se obesa mo na koto school so esi e wawie ni school oye nurse prophet kumasi dwadifo ebre ye maame no mo digwa timi de hwo mo ba university ewie eduru ba bia sikahye tibi babinum so duru ba bia wokoje nyoma na ayeka saafo no de no momra omba moa ho moa ho awo Yesu Kristo din mu sa omo ba no mo be ko Jericho a ne ye mo kwankyira on sa da me ka se ene enkofo saka wosika bebra ya kwaje no sa okwaje na se wa ampa kwankyira sika ne timeche ebi se ne sika boni bebra ya den aba enti omo ba no mo ko Jericho ne mo kwankyira ekwa bi ni wo se ewrade mo musika na omde ye dwuma na enye den enyina ebegina ewo Yesu Kristo din mu enti me kura de me ade ba ko a me ya na aye me nwanwa ne se we se wo bia wadamu na wadamu a be se afi ba ko ne fa ne yemfa no nko koto ye de ko ya se o mu fa ne ko remand nenso heu akwanche kitu obi o ewrade se he wonipa no mun ko dress no mo de no ko ya be ma ne be e ko dress na de no ko ya ma ne be so enya kwanche achesade bi wo enya kwanche bia se ko ye fasting o eti nipa nyina na me se ofoli o beti ma ye fasting dabi obo ko awrade se onko bom paye anaju tumienu bia emprenso wo binya na pa 6 to 9 enso se anapa 6 to 9 no onwie no na busade na awrade me awrade ma ye den ma ye e de ama no papa ya na ho ye me nwanwa kire se obi ba wo na so na wo bepem wo afiri ho na wo manifesting no anya utimi hu se we kura fasting no anya se awon mo ye fasting abesa aba ho oda ena me ke bi just de bi se wo pro ho a wo ko fie wo anu fie kura na wo udidi ye o fasting na urade se oba me kan je o sa sen wo si wo di for ye no kure 12 na mo na didi eno na ya na me suru no enti se wono na ubetime hu se fasting no nyamenam de ma ho na ya urade na ye den enti so ase no so de a ono obeden obekase fasting no wa ye den wase no omuno eye ade a nyame adom no se woni paso mfiri no so ade sa wo se no adom nyini ko nanim ana nyame adwuma nso padansi die hu kunkuru wonu o padansi yo enye ana me yesei ana me wuna oye awrade na aye ntie fase da manyankopon tie ana oba mehwe media oba mehwe no me nkan hu me oba me ntime hwe awrade na behwe wo ba awrade na be fam so akasa ama ya cancer amu hu se nyankopon kasa eden e fam mu so nye ho no bra be bo amane ye che me bo amane ye kura na mbofu eti papa wuko da bia ye counseling wuko da bia ye counsel fia da bia ye watch night fia da bia ye watch night on say anopa ye worship na nyumle de watch night na ye den
ahyehyɛ so na kwasi da bia nso ya sɔle okay na me so mo na de ba ko yɛ mo sɛ me nkɔ kanya me asɛm wɔ kurobo nanso nyankopɔn de nkɔfo ba na ɛba sɔle saa anokwasɛm nkɔfo ba na ɛba sɔle saa ɛno mo ba me yɛ kanse sam sɛ bɛbɔ asɔle me yɛ kanse sam sɛ bɛbɔ asɔle ne bi ade ntira efisɛ wo hu sɛ enipa trufo no a wo mo hɛ ase no wo mo sɛ yɛn dan yɛn ka ho efisɛ yɛn yo ba no sɛ woni lord of christ timi ma lord of yɛn dan ɛkɔ anokwasɛm na ade ntina wo hunu ade a efiri nyankopɔn na wogya ho sɛ still bɛsa akɔ wo nsam nkyɛn enti entisa ye ho de entisa on sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako yɛn nyinaa yɛ Abraham asefo enti sɛ ho kyire wa te sɛ yɛn so timi yɛ dan ɛboa wo okay wo kyire wa ɛwɔ sɛ yɛboa yɛn ne kandifo a wɔwɔ Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry adwatia mpobi Prophet Joseph Opoku yɛne no na twetwe nkɔmɔ enti wa wo wiase afa na nyinaa na wo hawo ani amane ɛda wo so no fo ni kyirem ɛwɔ adwatia mpobi na Prophet Joseph Opoku ebetumi ene ne nyankopon ako na wode agyo prophet yefie ma no entu dwane ebre na ye yemani ni 0248 889 194 0248 889 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 adwetia ampobi kwemu ha okay mechia adwetia hene okay mechia adwetia mpanifo nyina mechia wo mo hwie nyina mechia domla hene mechia domla hene na masolefo nyina okay ene mpanifo amu wa ha mo hwe dwumadie ne so ama yenso ye ba mutimi ama ye ba bitina na mo hoho ayen nyame nhyira mo no ntum nkom no ma munimdi a ekono enche Solomon de no ewo Yesu din mu amen yane Prophet Joseph Opoku na twetwe nkomo no wo punhyira aguye so enya asem ketwa na prophet wo punhyira no emu oduru ano so na esanse wokɔ so ye na wo ye adwuma obaka se wodi agoro nanso so na nyame adwuma enso na wo yo no eno ntino yenkoi na ade bia ye hawo ene amane no yenko na Prophet Joseph Opoku wonko emfa enyeyen one ne nyankopon no enko emfa nyeme eya asem kese o wiase o na ya na mentini passe pani pantie kosi sei ti oben wada wo ma ye frɛ no ene menua no ne ne tena se ska no kwan be ne be fa so a ye benya ena wote wo na o yese yesi wakonya afidie bi a o yusuka nti de obeye no ni let us say wajanua ni twa wajanua no asa back to driving eno no de beteka no ai ti bosumi bia no obema ye 500 cedis opem se obewie 10,000 itua o ka asa no ena menua no na koma sori ena o sori firi mu yos minim no o tenemu anhwa a enye papa nti o sori ye ena am se wohu sika 10,000 na ye pe se ubetua ekwan ya obefa so a obetua ndie se ne ye opese o hye no na ne ye ka akoye se bia ba mfie ba mienu ana miense na ade betua nti menua ne sori ye no mene ne kasa se o make sure se obe hwe se o discount be mai no see you ne bosumi mienu mu na o ma ne yere e discount ni mu se fo se 500 e bai fa me ye se me twetwere nti eto aso be mienu miensa a mabiem ne yere ne de no na me sa frɛ no mani bre me sa frɛ no e kire no no aso e de 500 e de bai ti me kikasi ani a ne kyesa koye 2000 aka 8000 ma hwɛ nani ma opanyi sika no emma me frɛ na e na ode ne e kina nti mitimi etomu brebrewa ba bi ote no
ho kwan ye wrofo pa fa me na de na besi mi so enti na ese me make sure say me nua no sebe ne sabe kan ne sika na sabre ya wo koda kai ne wani yo ye wo ye da kro me ne me bayi ne nam na sebe ye nim se ne sika sitie itimi tete onua ene onua ntem itimi tete dofo ene dofo ntem me ni me nua na sanya che me mpese sika yi ebegina so se me ne ntem ebesei ti se aka sei aka 8000 ti bronya yi mu me phone a ne number wo so no esei nti na me nya ne number bia mfere no nti me bayi e ma kwan o mba afi nti bronya na me yese o me nkogya me na me nkɔhwɛ ba bia owo no nti na me bɔ mpa yese se ne ache no mekona ontum firi ba bia ote no afi ya yawura mu ene 5 years kan kodi ni ho no nti me hu se eye kwase abuo na sebe obu me because ono te won ne yire ne ma edidi na me ohaw abedam suo because me ni me nuane ntem no me mpese haw bi beden ebeba na nyame yadom ye ko ye bere pa because me ko office no na mitimi hu ne makakra nti mitimi ko hunu yi na wedie na enso anini enye kora ye twamu ho me bai eye me dance ni yakoso honom no na mehu se honom anye nam na nso na ba fie ni pote no na mehunu tie ya nam se o me yenko ti ese mitirim na mebisa na mehu se honom no wo mo nikanika fidie bi wo ena yebisa e ena mebisa sister bi wo no so akora bi mfa menko efie honom me ne me ba ne kwa na mebisa se ha ye ntwam ya na so ye tara ha ye kodu honom no edan ya menim se no otim no ne dan ya tum na obi ebonyom ewofio na me ma me ba no efre no efre nam so wada wo ma me pe brother bi na minim se ha na no tie na ba cha owo hin na so onua eno no on di na chie na me bo cross wo ye so ne di na chie na me bisa se na sisi owo hin na so wotu afiri ha no ka so wotu afiri am na ha me because na me hwe se menya no na mabɔ mitrim sɛ sɛne etie bia no mepɛsɛ mede ne bɛba ha no yo sɛ bi de bia no edu anwumere bia metie mo de mutime ye itime ye sɛ me ne me ba de ko a menya ni mfonyini na menya ne number yo unya ni mfonyini no ni foni de menya ne number o si afre no sɛ edin na menim ne ye kasanoma me ma me ba no ehwɛ true caller unya ni din no panipa unya sure sɛ ohun sɛ wani hawo ɛno pɛso do fa sa akwa yi so saa na meme dwene ye because me bi hunu se sebe why wadwen so obetu esika na wotu afiri ba bia ate no kora na wo me number nti ka frem se da se metu afiri ya me je ne number ne free ni nua no hono ma ni nua ne bisam se dia se nam so me ni na ye adwuma na we die bonefo se bia enim me frɛ na kyese call waiting eto ma na ye kakra nam sa frɛ o frɛ no so da me srɛ wo me ni obi ye ade nti me frɛ wo na America cheche se wo me number na ebesi sese untini mfrɛ me na o si yo ti o yes o no obi di nkomo na me call brother na o de ne number ma me o so onua na me kyire mu kyade se ni na akoye nti se o so onua no ne de dia ene on kasa nkyere no na wanhwe ya na sebe wama adwenbone aba mitiri me so nyame anim ne kuro ni me mpem ho asem eno onua ne ti wonom no so se saa de ne onua no anya de obebo o maame nom amane ena ja me di firi honom an ofre me ofrem no so da me serew de aye de enani 3 days me call honom no enani 3 days na one ne yere mpo edi hunkomo na ne yere se okọ akọje loan ne je so no agina mu de ma no eye sebe mani loan bi o mo jere asa enko wie se ya 2000 na se masa 2000 menyi sika no se ubetu sika na tuya untuya o de fa na mkate ko na fa so de enye na je se adwembo ne ya be je se akoye se sebe o de na adwene ni nyansa pese obu mi kwase ya ebi ne se enum ne meti yi me ba be free ha no makoduru amon wachas da be na meduru honom ono so me kan ebi a odi diada enumu na me de abedu ha no nti ya no pe na me frɛ
yenu apanyina we yese ne memra katachi kafra bidi abedu hanum kafra idase mewure kora ho sanse abrantie no mabɔ wura na adwene mahu sɛ papa yi ɔyade ɛkwa bi so unhuna de eti so gina wo kora unhuno ɛna ne fie kora wo kɔpɛhwɛ bra wo kɔbrɛye sɛ nyanya me bɔfo ne ma ne hunu fie kɔto ne nwia no gye number no a kokohu no wei sanse me de ma hunim de wonu sɛ papa yi ɔyire na kyira kwa afiri sɛ unhu de esuma duru no ade ne dipa bi ne pa bɔne force a kare cheke wakoma to ye mwate panama bensin trans mewra ho anwumre pa e ka de ka dantete so nanso so no akwana ye na adwene se pani na ni afira to huna de biem na asini din no de sei kasanoma ofiri Kenya se bosore eni to bia onim se abrante friend kasanoma unya ni pabone sem no otwe obi nim ka pen ho kasanoma no okay the nation's anchor ya radisha ni pe bia na nyo obi akese ma me ni ta hotel bi obi amachia na afi machia ye go so ma he man so pe bi obi a mpanimfo aka omuntinye obi ti wasantu Europe so to for say na nisha on kwaso Papa ya so mo dia beto yes ya be sepani kunya ama ye tase ne benimfo ye papa the condition na owu mu ne nti so bi de kana se bi onya ne obedi a awrefo na wadi kan so dia brand ye no ho nkomo se no ye no kwafo ya brand ye a obo ne ho mode we ya se dia otan okodo ye milika ya ko fa we nyina ba nyina ye sika ni bre unya iska na ko kwan so ba ko ba ye fire no obi hunu se ne ono akofa bush ebetete no de ba de ne beba bu no nya bia mom na nko no so nya ne ye yo no de ko na akoka afe no ko ba sa oni bi da ko obi de no de ko yo na akoka afe Sumpa na mo so aye mobo ene ye papa yi su ne ho no sa no so su 1000 times because custom for ache wo de wa wani tua forestry for be no so mo ama papa yi kankam ye be sere se ye tiase se business u picture ba bi na ankofa abeda ne kapre no ni o ma uska na wutua ho no so kan ba so age wo afiri so asa da ye oka ukoye ne bom ma won so a kamini ni so ba be chirichiri mu yiye se o fa free bush in this kani nyina ni ga be yi kakra na o ba pai na do mu fa so abro enti uji tumza na wa mia wani wotuma akoka na afi wo 8000 ka 5 years there sebe uye se wutua se 2 minutes kura because I'm in Kebianka kum the messenger and say on Jones would tear me ya when you never say for 30 years be about because will be a papa said was in Bossimi and the note to say Yalia and I'm the Fiamma Buenipa. If Bianca it has gone a come once in the because when you need me a war on Cambodia can go Budini Park and go a man but I want you in condition now come no ama Kabisi was our boss. Nji se kasanoma na mbebia ono kodo ehunu papa no condition man ye munshi se ko ba ne si ya nyame kro mfa nchew ko nipa ne sofa na abusuafo nso a muni momu ye fe no kasanoma no ebia na munu anso entene ma no na munsu betima so ma se betafra kempani ze kana maka ka ode ne wedi na egu ode ye yo ba ya nka mbeka se meso aba ni wo fa ba tuani school fees man nka sa na be ye so de kanso aba 8000 be munhwe papa no condition na munfa se ya adoye na moye anka muntua ma munu anso na asomdie mra ye ba sere busunya na etie no ono amu so te nka wonya ne sama ne fe ye te ase abrabo utimpim duru bia na de asema bro anu so nche se mo obi nko ya omuntu otie ye ne ya wonya ne sa na nko munu ye nyintem no asomdie na papa ye nko so ntana ne ehia ye ho a yetima sra kire ye ho okay 21st kene ke sciatica expert for yankotu ya de na se ewo 21st ne kiare bibre biada ye rekoda 21st kene ka obehwe na wo de bibidru so atuase na sa sciatica na so sisi faslim woda akokoma kosi na sintimi ade eye pa sciatica 21st nkuto enetumi ade bibidru etuase no de mawo laboratory ne scan ne machines ahodo pi ewo ho sa na massage no enso eye adwuma ye koi
na yenkotu yade ase 15 branches ene wo Ghana memo a otu yade ase orofo Kumase ehwan overseas odabraka one Super TV Super Radio no ene wo abrosa kromu obo ase Council Quarters Score Junction enkan sunwane nkranza tachima bo 21st nek ewo 0540311311 0540311311 Novigi Studios ko Novigi Studios ko orofo Novigi Studios me kan kire say apoto ni abadin tuo no ayi yo ni nyina da say opese unyan kaidum ede to ho say ye emfonyini anase video wa Novigi Studios obetumi aboa sa akwa ne so orofo Novigi Studios ne ho dance die ne cameras die orofo agese wa na ukọ ma adwuma na ubehu cameras na enwoma otumi eyusuo na etumi eboa na adwuma no orofo say ye Novigi Studios enkran Malama Base first Kokroko Street ni so pe ho na behu Novigi Studios na ode wadwuma amano na watumi aboa mfonyini ani videos wo say ye Ghana film na wo shoot a Novigi Studios ye goyi na obetumi aboa akona nsa nyina so 0574715778 0574715778 Novigi Studios ye goyi ni emfa ye dwuma enkoda no Apostle Dr. Amegashe Apostle Dr. Amegashe ono enade Amegashe Spiritual Herbal Center aba orofo yade anko na otu asiewu yade anko na Apostle Dr. Amegashe otu asiewu na manfo eboni din na wodi aseda ema Apostle Dr. Amegashe sanse ebibiduro wodi sa yade no orofo etu asiewu orofo yade bibre bia da yemfa koda Apostle Dr. Amegashe na otu asie emfamaye kuma se oba old makura police station no omoja yusuo no eno no na ebo ho odofo ye kwa ye chekere ya di eche na eduru abibiduru wo ho odofo eche otwe hunwi untimi enhwe duru Apostle Dr. Amegashe wo edo so pa eno ti no se ye moya de no so na ya de bibre biada ama me ne wansa ya de nipa benya so na ya de kro ya Apostle Dr. Amegashe ya fe ya de koda no na otu ase emfa eman odofo ya ponto nya badi to no dia na ye pese se ye gi ani sanse sawura ho a ede ya no eyensa wani Jesus so a eyensa no odofo nya nsa ne nsa odofo ye kanfo bia ede amawo na bia Ghana fo agiatum na hangover bia nim na wonu ma uti empire wo wonu ma utumi atibidi ma utumi se owede aboma o kala nyina yi de ho kama pa odofo ye klobie wo eye klobie na sa klobie no ankasa ye ka no eye wala size ho ene ye wadantem ho ne ye wo kan wa no enso ho orofo amanfo bobobi wo mu etwitwa bi eye klobie orofo je baako mienu na bobo ne kope bibidi wate ena nwumire amanfo badim eye klobie ena odi edi won komo kama orofo ye kanfo se oba pemfo ontumi enom klobie bi sa ena ni fie dumotwe klobie no enfo asem koso bia enoa ene klobo omna samoa Yo, yancha atiefo amutie nyina second AI. On se na yai na ne kanu nyaye. Abrabo yokum. Brayokum. Meboa. Ebiani o. Na menchua togo ya bankeke. Azigburubu. Sunkalu kaguka. Na sentem togo baba. Na mafushi amia no person me bodi no. Na wo bidin so na mo person mo to me. Togo habake wo free beni aba oba be do weekend azigblibo sonkalu kaguka chana pa me fa konwa we so nchia matifo togo habake ke na me fa konwa we so Magashin so Dr. Magashin so da ko kasa ade me mo ma so ni wi o mo mtinyi o ma mo konwa transfer yo try your friend Megashi. Try your friend na wona che. Ya won se. Ni friend ni obi a na ni afra. Baby onam bia Nyankopon ka no ho. Anokwasem. So obi a wo adwen pa. Obi a na ni afra. Wona ne daily be very careful. Kwakunya sure say akwai wo hu se papa ni afra no yesade. Na me se Ghana me se wo bobra ko ne me wura ho na woni me lu kwa okrambo na yede enwume me wura ho papa Sumpa FM be ma tentengram wo hwe ba brante a otie sisi a wo ka se asebe na ne afre already we na mozu city you do face anya ni fra oh enka wo se friend ni dey go friend say
o mo pe ni din ma akwa no mo je fenje akwa no o bo ndi mo pe ni din ma kasanoma yo ma dwe no ma bi wo ga na se me ntiase wo se hwan forest fo be na che no oboa forest fo bi anche no yaw jisika ko ton chine bla enchina ma e de pa na wo be ka ma asem na ye de kasanoma e criminal yimshu sa wo de ne ma no etu o tese ma papa nani ano omso atwi obi nim ka pen wonde kwa de me mfa to wonde de jai ko tu obi nim ka se be pedu asa obi nim se obetwi ni ka ya jai nko mo nko fa sai me twitwi ni kura kasanoma ne kasa si wo atwi obi nim ka wo otwi obofo Gabriel ka wo papa isi ka ne ye ready amano ya mo nko fa sai bi amana ne Ghana ha o ka sem kwa sem papa ni edi watam tu de yen ko kasanoma so kasanoma papa nani afra o wa sama ye kasa brabo no wo baba kwa ni mo batu nwa bi betwe so popra obi nani afra mpo ne ni se yo enti kasanoma busua madaroma muntie me onza papa bi no fira ye ntoma obe kasa ko ye emobro ya we no aya dia ya mata kakebi se mata na kasanoma na busua mpia ya fa papa nkoma papa no sabe papa ye nani afra no koma emobrofo no oh yes me de me gidie no ene ho because forest for bia pamo onkotwa dua bia me anyi wute wa redi abusama hu se papa nani afra to ko hu ne o se nya ne be o se dan na ne ya kan ifra fo asem papa ne ba no nyame nhira no ya wani fira hu wiase nipa mta cho musika se bi wo ho amta cho musika pa ni fira ni anaya suma duru na dia asem na okay ka se suma duru obi a obi wani afra ti wiase hu wiase se wo ba nyina bi usan se wo yire ho ayefe se wo kura da dia de kura se wo kwa hye dem bi na se obi ani fie na se be agyanan kanwa ya hwe kwa obefa so enti papa in kame menya na nkanyankopon ko bia na niefre be no ma nisika mo no anya manfo mo masom no enti ya me de masema me kanya ne se kasa no ma wo tie na fidie kwa kire se onu ni waponko abodama ni wura modam abusua ho kasa no ma yire wadawma tie de ye ka no se di ni yampa se kasa no ma se be fidie so e den ya obi ni papa ni kasa no ma ntam o mo fa papa sika ma no tie no munya sa no ma no mo ye na atwe ni pabra ba ni freni so wa sa atwe na bra bo nya refam keza kwese oyi do di na chi ne be o di na chi wonu so na ni frɛ so no so bo bra da chi bo be wale eso ko school na o hwe adwuma nenso so hwo o wi asa bra bo Ghana nko a o hwo okay ya o de man fansia ya kan kire kasanoma busuafo ene obi bia da onim kasanoma se wanya bibia ma wase a anokwasem se yenyan no emmokoro yenyan no wanya bibia ma wase a emmonokoro no sanse papa inani afia ya anwo na nifrem nemso so wose wo kwa adwuma bibi bekyekire nani afira wana danfo no kura na ezeka wonya bi ni wamani bi nemso so Ghana asem di asem o ma yen ni komodi atam no kura so na memi ahoma na mempon because so na ade wasem aba na so for ma me pam obi wo show ni so sanse die na aba mi kata nanim no ke ye kata nanim we ye kata nanim mo antwura metu manim sa dia me dide omo so mo kata ma me mo akwaba ma wano nya den me mo akwaba ete say udi de say na say de opeso osuin odu din besie mo hwe mano kasa de anaya miemie homa na kina na mama control no kakra emodi ofri hin na baaye eno so yemfa ntete de ba asemoa mpachu masani se mesonda ya no na obi ma bada ho enti me ko ba bia o mo se me ma me nua bia o
ho no na owale me honhom ma o se wa how ne say me how ne say me so dae no obi ni ma ba beda honhom o ba so da na obi ni wa beda honhom ba tran we ko ba bia o mo say e me maame o ko ba bia say o maame nwia na o maame wei ba cho wa film tu maame nwia no na awade o oba na bema e na awade honhom na chese o maame nwia no obaifu nya sa ba cho ndi me ko ba bia sa no mo ye de e ye tietie obi o ware honhom de na obaifu ana maame wonte de me kire wi makata wani mantigiro ho kasa ni ehwemu abetumi de aboa o eno ti etiefo yetu asemi hye da nyame ya adomo kira me bre na ye be Monday nyame ya adomo adwada ye de asemi ebeba afidie so sanse baby obekọ bia obi owo ani bia wo hunhum wiase no maami ni maami afirim ya madika ka kiro se sa akukọ ba tan no ankasa no se owu ana wo firimu a ne ma no akromadi omo aso akọwie sa na maami asemi ayo se ka ne maami ti ase akọfa aboso adi bonimu aye me kra ya pa me maami afirim eno te duru ba bi na se wo wantu na ma wa anyere wo ho a akroma be diwo so akọwie eno na maami nwia no ye osa no nyame wotumi adwada ibe ko edo be fa so ate kan wakoma to yem pa wate nyame wotumi kese 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Majo so Peter Asafu Moonlight okay oh ya fa mo bro no nko ho hu okay Peter say ya fa rowano enko ho hello kwajo supresi yeah papa em de da wa ya ba wu to pa em de ba Oko di ada so abe uma mi be go o be to ye kata wendi papa ma ko ye nyana so papa ya re bia ye pa de se di ya die oh agwa we o wa me ya o ye ni e du pa o be de ni anguna aba ma bo so de na ro ku ne mi ni abra ana se o be ya wa ye ku die na bu e de na me papa me bu do ja kwate we wa e o ye ni enu le ya o wi oh kwajo se wa no ya da je no wa ye de o de shock kwajo space ano ya o kwajo space ano ya papa me se men kano ja hello baby afrefre udin Majo so ebru Majo so papa yen kasa oh hello baby afrefre udin taw yakuanim ya na mutie mu homenti ase ya radio TV a che ana ye kase wonko masumana oh hello baby afrefre udin pani mama yeti o me ba to refre ayinkro osuro okay o ma pa fo nyantiamo ya Joshua buru ya mama ofinfi afazo so afen kometo ye ya mama wa honde papa no so da ya we ko pa oh o pia na ni afra pa no te ni ka so mpia anya ko ha ya da mo sinagi mo pa ko bi nyame ti ase adwuma so da ase hello baby afrefre udi atiasa me wine but kuna police ni kata si so ye no yenti o apato mame na tele si apostle so ate mandino retere pe ya papa ya kana pai bu waye tin ya kero de mo ti mo ha de ti pano ya no okay hello
Hello. Baby, I'm afraid with Dean Katachi. Walk off. Hello. Majo so. So. Was it? Me came watch. I mean, ya kwa myself. Yeah, Minyamo. Na ke na de wonya ye kan de okay. Kasi kwa memory akwisi. Papa na no amiti ye no tefe. Ama mera. Ya sepa tini papa dia na nipa jeni ya. Ya sem. Nipa wo ya le fo pa na musika. De ya mimi man. No ke. Hali ade ofre no enyina ebesie na ewiase ankasa no obadwene ho onte ase. Na ka oyonkunu no ne konna krana. Na ka esuma duru no awo na se ka akoma no chop money. Ayasem. Awodadie bi ewo ho omnasamo awodadie bi ho. Birthday. Yo, ye nipa ba we nwa ba kun owo UK mem. Okay. Na free sapon. Na free sapon. Obedi bronya wa na hana nyankopon de afe ba kwa kan fi ho. Usan no. Ai. Na free sapon ye mana wodapa. Sompatifo asempenipa ne sompatifo nyina no. Ye mana wodapa. Nyankopon sha na ye mana happy birthday. Na me no ka sei wa birthday mu pa of UK and obedi bronya wa. Kumasia no wo. Okay. Enti ye mana wodapa. Onkoi. Na otie ye pa wa bruche nyina na party ni bekoso na na obetu aseda ekoso ne na owi a ni nyina no ye nso de kaka beba ane china wo de beba enti na free sapon ye ma wa fish ya friends ai awuda dipa happy birthday uzo yo ba so no pa na basa ni mood mood obi a o kanfo obi fidie mu aboa wa hwa no akuri wo de o san na ye bechew and we de me obi ansane enoti nyankopon ema ni nyinkyere na o ma no enkwatenten ahoodni wom na free sound sapon no o ba so no ye ma happy birthday every sompa asempeni bazo aha na ye de dwumadie no enyina ebesie na ye kwa ye mabiem ye ka na okwantia nyame adoma wo kyena ye adwuma ifira no pa ekosi ni nonkono so sei no asem bia de bebanda bedan ye no ye behwe ni atwere gubukum na ye de akire enso ede amaw ye ko computer so adwedie ye firi wa fuso abodwuma papu ya kram ye ko long time Ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me dia samasio kanene pa no na saa na me hwe ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters mo benefit me benefit wan wo so ko to wo de abrewa esma ma abren